Anangwe kamnautu mzashoma Biblia zenu rero. Biblia ni neno la Mlungu rifuadharo jinsi ya kuishi. Mathayo 14 mstari wa 15 ta 20. Jesu anarishatu 5,000. Fikara Jesu areusikira wovoro akulagwa kwa Johana akikwera dau kwenda kutupa iye hakeye kurenatu. Ela tumareo visikira makimbola mizini makundi makimutuana magulu hata makifika kwa rekala anenda. Bai arihotimamo dauni akiona rokundi bomuratu riro kalari za mtuwa na yake aonera mbasi akiahoza akongo ao. Fikara kurio kala kunenderera kutswa wanafunzi mamwendera makimwambira, Bwana hatuahabeni nyika bomu na kokunatswa vizho baho afumulea atu maburengira amende kwao. Yesu akiadzigizi akiamba, hata kavimala bule apeni chakuria nini. Fikara mario sikira vizho anafunzi makimu za Yesu makiamba, funda adimaze sino na funa mikahe 5 na makumba mairi tututu. Yesu akiadzigize akiamba, vireheni kuno hedu. Akiambira watu makeresi onyasini. Mario gonya kukeresi akihalao mikahe 5 na goma kumba mairi. Akilola dzulu Mulunguni akimboza muvera kwa Mulungu. Gonya akivimogola akiapa anafunzie maagajireo watu. Na oosi makiria hata makivilola. Bai Mario gonya kuria o anafunzi makizola jo visiku vizokala vize sala makivizaza kahu 12. Isabu yo watu marioria ure ni 5,000 hasio kutala ache na hoho. Ni hayo tu.